Timote ne ni Paul chakwat pakhat nak bung khat chang hlei ni isin kultiang zang fa nak ruangi lung oi nak kan natuan katuan theina ka tha zang ipetu kan boi pa khri jisu ne na lungoi thu kasim hlana chun ama chu kasim sia ka khemi ka mu suam chiam chaunan ama rian tu dinga I khili atnatuan tu ding tlaki irwa ruanga ka thang that asi pathian chu izang fa tu asi zianga tile zumnak ziang man karak nei lau I katua mi hi ziang asi ti man karak thei lau boipa in atam zet mi azang fa nak thon irun bur I zumnak le du dot nak ipek chui zumnak le du dot nak chu khri jisu thon kan pe zomok nak thongin kan ta an si zau khri jisu chu misual pol rundam suak dinga leilunga arung tum ti mi hi adik mi tong asi fam kim zatin pom tlak le zum tlak asi chui misual pol laka ke hi misual bi kasi sikhal se la pathian chu kapara jang fa nak anei khri jisu athin saw nak le alung lem nak kapari alang nak dinga asi chubang tukin khri jisu lunglem thin saw nak ke misual bi miang mau pari athen nak chu ne nu a mi in ama anzumi kum khonun nak an nga nak dingi zau thim dinga asi kum khwa in siang pahrang asimi thi ni nei lo le miti mu thei lo ama along pathian tak tak asimi ane na upat nak le sun loi nak kum khwa in mun cham chin se amen Timote kafapa na tua ding mi Paul na ne na kalau ap hiti I kalau ap tika alana nang ma I thu a propheti araksim mi thon akai omi asi chui prophet sim mi Paul chu ral daw nak riam nam a mangola thinlung thiang nein na zum nak factoro mi khrek chu an sia tha thleidan thiam nak thinlung an thun du lo ruanga an zum nak an sia tar theu chubang tuk mi laka Hymenaeus le Alexander tla anteli an pani in setan kutsunga kapek hibang tuki katwa mi chu pathian an simsiat re se tinaka asi chathiang nim kan siar mi atharin ngai tu kan za ta nga pathian thlaswa na impek sakram se amen